Selamat pagi dulur, kembali lagi di channelnya KTM. Ini resep supaya ampas tahu awet sampai berhari-hari ben nggak gampang mambu. Carane piye iki? Langsung diadai tong ya. Wes. Ini ki sampai seminggu ya ndak amoh ya. Aman, Mas. Aman. Asli ampas tahu nggak dicampuri reno. Pokok asli ampas tahu nggak dicampuri reno-reno ya. Juga mampu banyu-banyu. Ya ora mampu banyu sanyo. Langsung cemplungi tong. Biar awet, aman. Ben panggah steril. Wis ngono ae resepe. By Mas Jainul Sirkuit 41 Farm. Terima kasih.